الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah yang naisap kita niyo majaman na to ini waktu ini kahal-kahal dilihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nimat sa lagu-lagu kawaon na to imparsukuan na to waktu ini karena amoy ni kahatol sin pag-aakaman na to in ilmu dahing hatuhan na to Rabbul Alamin laway ring nga mga pagpasampay sin mga nagmatuyo, naglugto, nagmaingat sin tara sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan na sin sunna sin pamuhon na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na waktu ini yari hambuk guru mulia guru sing kita niyo kataan hambuk anak amin lang ta naka dawhat sin pangaji amin pangaji bukun ula-ula pangaji ini daing ha Tuhan na to Rabbul Alamin laway ring haraak sin Tuhan na to ang unang pamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaon na to isuko na to waktu ini. Di na ako magpanugay tukbal ko in guru Emil Gato patumtum waktu ini wairun narweng dan kan Syekh Ansar Amin bal yatafaddal siyadatuhu mashkur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa akhlaqihi wa tariqihi ila yaumiddin alladzi la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli niya wasing kapamuji iban sin sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan wairun nalong ta mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan hakatunggal ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban salawat salam hapanghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin wala nagbati laul nahinang tiranan simaplagin agama amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin rasul na to jungjungan na to iban na sim mga taiban niya radiyallahu anhum. Mahuli niya itukbal na mo in pagsarang sukul pahambok masing kita niyo amin long ta nanaabiti nanawag-tawag kamu misan long ta din ha mga maniyo tiyo pangadyan iban na sinhambok din ha mga guro na mo kalasahan yaon long tabiya mga ha hula masimasilong ta nangadji biya na kan Sheikh Mans hafizahullah mura-murahan long tabang man sabi ang mga makatalos sa pagpangadyan sinsiya makawi long tamari pa mga
pamilya sinsiya, salamat de sa biyasim pagtulak na eton. Salam ka sila sa matun kay muya ko, Sheikh. Jari niya mga umat bariman, kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadyan. Amin ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko baha in ayat yari wairun din ha mga manusia in aglabiya in kamatauran bot malingkan memorize nilin ayat ini. Sabab kana in ayat yaun bukun datud mahaba. Amun along sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ila akhiril ayat. Jari niya mga umat bariman, in ayat yari nagpatumtum kato taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila manusia amuin naligap nabi si haparkala sin pagdunya nila. Ang kanalong sintuhan na to Rabbul Alamin ha ayat niya alhaakumut takathur. Long sin mga silang fasirin, long nila syagalakum hubbad dunya wa na'imaha an ta'atillah. Long sin mga ba'dul mufassirin, syagalakum hubbad dunya. Amin hamaksuran long sin Allah Ta'ala alhaakumut takathur. Atin niya syagalakum hubbad dunya. Nabi sina kamu haparkala sing kasusuan atau akan kasasaddapan haparkala sim pagdunya-dunya sing kamu. Wa na'imaha iban na sim mga kanikmat-nikmatan amin piabusan kaniyun mattun sin Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'atillah. Dain hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya mataod din ha mga manusia naligap sila, nabisi sila haparkala simpagdunya nila, amin wala nila tiyumtum in pakaradyan yaun di iyaun tumaptap matun kanila. Kana in mga ne'mat biyusan sinallahu ta'ala kanila yaun di iyaun tumaptap atau akan di iyaun umisti di doon kanila aun da yaun hanglaan niya. Ang kanalong sinallahu ta'ala hasabab sing kabisihan nila yaun apagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanna matawd din ha mga manusia hasabab sim mga alta nila yaun hasabab sim mga ginisbara papanyap nila yaun liu pa nila impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya iyaun nalong tanagbabang iyaun nananawag-tawag imbilalong sinbilal hayya alas salah. Karina kamu harap papagsam amin magsambahayang hayya alal falah. Karina kamu long tapakasanyangan sa inhinang nila yaun da sila masi-masi nagpun nagayura sim mga alta sin sila. Hakaiban ng tafsir long nila nabisi kamu haparkala pagmatauran sin mga kaanakan sin kamu. Sibuda in piyon niyo in mga longta ijima sing kamu piyon sing kamu alta niyo atau akan nagpatod kamu si mga kaanakan sing kamu atat kala in yaun nahinang sabab ikabisi niyo apagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala nakasud ko ayat yun. Nadihay ni umat bariman in makasusa in makabuga dihay ni hasabab sing kabisihan mo yaun. Hasabab sing kaligapan mo yaun haparkala pagpun pagpatawd sin mga alta mo iban pag-ayura sin mga kaanakan sin ikaw long sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta zurutumul maqabir. Hatta zurutumul maqabir. Ay hatta muttum wadafantum fil maqabir. Sambil sadjalong niya miyatay kamu atau akan kialuun kamu palom sin pakakubulan sin kamu. Dihay ni umat bariman ang kanna hadana Allahu jami'an
in makabugah dihay ni in tao ampas siya makasayubang siya halom na simpakakubulan sin siya. Aun waktu pagbulat sin dua mata niya, bukon na ing kakitaan niya, amin biya simpagkabiyaksahan niya, ada kala on waktu impa in pagbulat sin dua mata mo, yaon na to ikaw halom sing kubur mo. Na dihay ni umat bariman, ang kanna subay na to tumtumon, in mga alta yaon di yaon kumakakato taniyo. Minsan palong tabya din taud niya, in yaon hikabin na to da siya. Di yaon magad kato taniyo katantan. Ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagiyan siya. Long sin Rasulullah, yatba'ul maitatu thalathatun. Ang kanain tao bang sa mapatay na, in mga alta niya, in mga kaanakan na yaon di yaon magad ka niya. Amara kuman long ta magad isablong ta maghatod ka niya matun pakubol. Sumagawa bang sumod, atau akan magad long ta hilubong. Hikubol matun palom sing kubol, di yaon siya magad. Ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imagad long niya hatao miyamatay, atas long niya tu parkala. Atas tu parkala. Ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya yatba'ul maitu thalathatun. In magad long niya hatao miyamatay, atas long niya tu parkala. Ubus fayarji'u ithnani. Induayan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magbalik yon sila mui. Di yon magad sumud palom singkulam yun itabun na ko. Nadihay ni. Wayabqa ma'ahu wahidun. In makapin hambuk dah. Amin yung makapin. Induayan magbalik long tamoy pa kauman sin sila. Ubus aon hambuk magpabin amo yaon ni magad kay mo sambil kau hikubol palom sin kubul sin ikaw. Nadihay ni long niya yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Atin ento yaon imagad ka niya amo na long ni imagad ka niya pamilya niya doon naka anak asawa niya imakasusadihay ni miyatay kita long ta asal da agun-agun na wayroon pamilya ta, wayroon pa asawa ta, wayroon pa anak ta. Na makasusa, asal da long ta wayroon na, nagaman na wayroon. Na makaulong-ulong kita, ang kana imano siya, sarang siya manali-tali marayaw. Na dihay nilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magadlong niya kaniya in anak asawa niya atau akan mga maumaas niya iwan na singkaywan ang mga pamilya niya wa maluhu iwan na sin alta niya din ha mga alta nilong tabang sopa maon din ha mga jeep niya atau akan truck niya matubihan na aon time hipagluan kaniya matun harap pakubul. Problema dihay ni aon din ha mga tikadsin mga manusia kaibanan asal dalong ta amin las na yaon ikahampit niya pa mga alta niya atas sila umyan long niya ayaw muluana in patayan karena long niya makamalas na dihay ni in pakaradyan nyari wala ini nagamu karena long ta in makamalas yaon bukun yon magsabab sin tao miyata yaon sa in magdihil rijiki mga umat bariman wayrun dugay bot malengkan tuputong galin Allah subhanahu wa ta'ala na bukun na sab simya matay yun bukun na dihay ni sambil long ta in din ha mga magad hikatukan niya amo na in amaluhu amo na makakahinang niya ubusing kakahinang niya atas na bahagi siya pamagdua impanagnan amo na long niya kakahinang niya marayaw, iwan sing kakahinang niya mangi. Nalong sin Rasulullah, amo ini in magpabin kaniya. Amo ini in magpabin kaniya. Sablong sin Rasulullah, fayarji'u ahluhu wa maluhu mu'ida in anak asawa niya. Iwan sin ama niya, iwan sin ina niya, iwan na sin kaiban ang pamilya niya, wa yabqa amaluhu. Mu'ida sab im mga alta na yaon, im makapin amo na ing kakahinang niya. Nadihay ni umat bariman, ang kanay mano siya, pagpatay niya,
bukun lang ta amuin pagpatay mo mapatay na ka wayroon na. Why? Ang kana inmano siya amuin gaanon nila ing kamatay marayo pa kulong niya mapatay sabab sin lagbo sin problema niya ummat bariman bang so pamalong ta nakananam kaw sing problema hindi mo kasandalan di mo kagausan halulayon atawa kandi mo kagausan asikasuhon tumtumun sing kita niyo bangkaw nakananam sim problema. Di kau hadunya im problema halom sing kubur bangkaw wala nakapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mas malagwim problema halom sing kubur. Bukun maluhay. Sabab matawd din ha mga manusya na nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin im mga manusya miyamatay na sila in mikibalik sila matun pa dunya. Na amin mikibalik sila matun pa dunya. Ang kanay manusia duman sila inagi nila farji'na na'mal salihah. Puasman sing kamatay nila inagi nila farji'na na'mal salihah. Ya Allah, pabalikan na kami matun pa dunya, in maksud magtaat na kami kay mo, huminang na kami din ha mga kakahinang marayaw. Atin ay magpahinang na sila din ha mga tao, salihah. Na paggalong tabiat timpiang ayo nila po sing kamatay nila, siyambagan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, insambag ka nila sin Allah ta'ala, laong sintuhan na turabbul alamin, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innakum lakadhibun. Makaluman. Ang kanalong sinallahu subhanahu wa ta'ala umat bariman, long sinallah, walau ruddu, minsan pakamulong niya long sinallahu ta'ala, pabalikun matun pa dunya, la'adu lima nuhu anhu. Magbalik da kamu biyasin kakahinang nyo na kauna, wa innakum lakadhibun. Kana in kamu yan, mga putingan kamulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, bang aon din ha mga manusya, halom sim problema, umensen siya. Bang akulong niya masalamat, hakahalan sin biya mga problema ko ini, magtawat na ko patuhan. Magbago na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man si Manang, doon man di mo yung parasahan niya, kalupahan niya rabang unim biyesera ni Allah subhanahu wa ta'ala yun. Inini din ha mga palatandan imano siya in kamatauran niya bang sila magbisara di nila pagtunayon. Buat malengkan aming mga sila kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadihay ni umat bariman. Paggalong ta nasabot im pagtagon kubul. Mga umat bariman ing kubul yaun amo na ini in wian ataw akan babalikan singkatan manusia sibu da in presidente in bukun presidente in pulis iban sin bukun pulis in general iban sin bukun general basta kaunganan da manusia tumtumun sing kita niyo katantan in wian sing kita niyo labay den hakubul harap matun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat bariman bangsaw pa malong ta in bay sing kita niyo in dingding sing kita niyo habay sing kita niyo semento iban in atup na to kamaumuhan semento in kamataoran niya biya mga metal matunbihan ubus in lantay sing kita niyo biya mga malbulsyaon iban in katanya marayaw tumtumun sing kita ni umat bariman ing kubul yaun in dingding niya lupa in atup niya lupa in lantay niya lupa wayrun kabakan mo in dingding niya simento in dingding niya uno-uno buat maling kaning kataan yaun lupa umat bariman pagubos di pa yaon long tamamarahi biyaon na yung kahalan sin lupa yaon. Bangso pa malong ta
Inbay sing kita niyo nakananam kita niyo bay bunggalo. Laung tamaluag malaggo matubihan. Luhaya ko biya mga magpanawan maghibalan. Ingkubul ummat bariman masigpit. Intanda sing kasigpit niya. Hinangan kau biya mga lungag ubus in lungag yaun. Bang biya din in haba mo biya to sabin haba niya. Ubus di laung ta lumabi in luag niya ing kadaranan niya biya mga laung ta in luag na biya mga hangkamit matubihan. Maluag na. Na ummat bariman di payaon mamarahi. Putuson pa kausing kakana puti ampalong tabi mga hinangon nila tu paupat atau akan tu palima sambil papito ampa kau bagbuton sin hukut. Di payaon mamarahi bang kau hiloon na palom sing kubur hinangan pa kau pagtagon nila lahad. Di na ummat bariman mamarahi ing kasigpitan niya putuson kau sing kakana puti hinangan kau lungag biya arasin laggo mo yaon hinangan pa kau lahad pagdagon-agon din ako makahibal. Ang kanay mano siya bang siya di manali-tali makaulong-ulong siya. Sabab mabaya kau iwan sindi in kubur yaon amo yaon in uyan sin mano siya katantan. Pagpuasing kubur yaon ampa kau biitan sin Allah Ta'ala wa ilayna turjaun. Harap da kamu marikaku magbalik laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus ing kubul yaun imian pa siya. Den ha mga kabtangan ni along sin mga kaulaman sing kita niyo laung niya ana baitul zulm. Ana baitul wahda wa ana baitud dud. Laung sin kubur yaun mga ummat bariman ako na inilong niya imbay wahda. At niya bay hambok da. Wayrun salas niya. Wayrun biya mga kusina niya. At niya hambok da. Wa na bay tuddud. Ako na ini imbay sin mga kauturan. Wa na bay tudzulm. Ako na ini imbay tigidlum. Ummat bariman bangso pa malong taing kubul yaon tigidlum minsan salong tanakayan wa ana baitul zulm atau akang zulam ako na ini inilong niya imbay tigidlum nakaayan da siya unin agi niya minsan salong tanagiyan in siya bay tigidlum in iyan niya nawiruni bisalatikum. Ilawani waku pasawahani waku sin sambahyang singkamu. Hati niya mga ummat bariman, in sambahyang ini mahinang ini siya sabab ilaw na tu halom sim pakakubulan sing kita ni. Banglong takaon haparkala sin ilaw, in ilaw long tabi mga dika tu sa upama na by what siya. By what? Aon biya mga masawa-sawa, aon bukun masawa, aon ka mo magpilaw-pilaw matubihan na inmano siya mga ummat bariman bangso pa malong ta impagsambahayang niya bukun jukup biya din bukun jukup hindi akan katu tani sinsara in subay kita niyo magsambahayang sin salawatul khams 5 waktu amunain 5 waktu subuh kaya tanat na singkatantan sumagawa in makasusadihay ni mga ummat bariman amo na mga sila mano siya magsambahayang laungta kada jumatda. Nabangso pa malungta nagsambahayang kau kada jumatda na ingwa niya adakala in ilaw mo magpudda-pudda matubihan. Bangso pa main halom simbay mo in ilaw mo magpudda-pudda masusakaw. In kayo ba ng panganan nila on mga lutaw? Basta lang na nila magpudda-pudda lang nilutaw. Kaibanan. Na ummat bariman bangso pa malong ta nagproblema kaw in ilaw mo nagpudda-pudda tumtuma bang kaw nagsambahayang in sambahayang mo yaon jumat da na adakala bukun masawain ilaw sinikaw. Biya din na baha imano siya minsan kailo jumat
pagbahasahon hang katahon hang kaminsan. Amo na in gumawa laong ta pamasjid bang laong ta idil pitir. Atawakan idil adha. Bang bukon na haduwayari na di na sila gumawa. Sari laong tabang awang pa magpudda-pudda biya din na bang wayron magpudda-pudda. Nagaman na makasusa. Ang pa mga ummat bariman, ing kubul yaun, di mo yaun siya kabutangan ilaw. Minsan pa kaulong tanagbutang ilaw, wayron na yaun kamumpaatan sin siya. Awan din ha mga mano siya, din ha mga itikad sin sila, laong nila, butangan nila ing kubul yaun biya mga matunbihan palitaan, ing kaybanan mga lansok. Batlong ni hasupaya kailawan kasawahan intaw kubul yaun. Bang baha long nato tali-tali unim mano siya, supama. Aun siya bay. Ubus imbay niya yaun, butangan niya baha ilaw, yadto hataas, haliyo sinatup niya. Nabanglong tatali-taliun di sayaun kasawahan in halom simbay niya ing kasawahan dito hataas. Di kasawan yung baba niya. Nadihay ni ummat bariman minsan pagkaulong tanagbutang ilaw dun halom sim pagkakubulan sin ikaw ataw kanata sing kubul sin ikaw wayron kamumpatan niya. Kana imbunnal ilaw amuna in biyay ta katu taniyo amunin subay kita niyo magsambahayang. Subay kita niyo magad hasara magsambahayang hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadihay ni mga ummat bariman tumtumun sing kita niyo habababa lang ta wala pa kita niyo miyabot hapakaradyan yon amin makasud kita niyo palam sing kubur sarang kita niyo magmuhot-muhot ataw akan mag-us-us hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In makasusadihay ni amin iyan hi Hasanul Basri rahimahullah den ha mga iyan niya amin long niya dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Laong Hasanul Basri rahimahullah laong niya dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Laong niya kiyubol niya laong niya in mga miyatay ditun kaniyo sumagawa wala kamu nakakawa kamumpatan atau akan wala kamu nakakawa pamintangan hataw miyamatay mong kiyubol sing kamu yun. In kisayaw nagjatu amin kan Hasanul Basri rahimahullah amin nangasukan ni mga manusia mayta den ha mga uno sabab di tay maun sinallahu ta'ala in duwa nila. Sambil nasabot Hasanul Basri rahimahullah amin long niya aun kubul den ha mga kaniyo sumagawa wala kamu nakakawa pamintangan hataw miyamatay matun kaniyo. In wala kamu nakatali hasusungun matay sabaw ko biasing kanayon. Ang kanalong Umar bin Khattab radiyallahu an long niya antum taquluna mata fulan wa mata fulan wa mata fulan wa sataquluna mata Umar radiyallahu an. Long Umar bin Khattab radiyallahu an. In kamu long niya umian kamu mata fulan. Miyate na long hikuan. Miyate long hikuan. Asusungun zaman long Umar bin Khattab radiyallahu an wasataquluna mata Umar. Susungun zaman long niya umyanda kamu miyatay na hi Umar bin Khattab radiyallahu an. Nabihaon. Aun na hi Umar bin Khattab radiyallahu an wayrun na siya. Nabang sopa maya ko akhil kiram. Ya kau mustami', ya kau nagdurungog. Bang sopa malong tanakaiyan kau miyatay na hiwapa, miyatay na hianti, miyatay na hibagay, miyatay na ingkatan, tumtuma, aun dayan hambuk adlaw in tao in yanun ko, miyatay na tahikuan ito. Miyatay na tahikuan ito. Baba pat mat braiman wala pa kaudyag pakansing kamatay andu sarang nakita niyo mag-us-us hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa yung biya din ing kusog sing kita niyo in ballog sing kita niyo aon dan waktu abutan da kita niyo sing kamatay. Ang kanna ayaw ko mangandul pabaran sin ikaw sukat na ko malaggo. Ayaw ko mangandul ini ikaw sukat na ko long tabi ang mga makasay. Makusog. Sabab long Imam Shafi'i rahimahullah wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr
wa kam min. Wa kam long Imam Syafi'i rahimahullah. Long niya pila sadya long niya din ha mga manusia halom sin kusog. Halom sin biak kasay. Ubus mata bighairi illatin. Miyatay sila hawairun sakit-sakit nila. Miyatay sila hawairun salla-salla nila. Ubus wa kam min saqimin asyahina minad dahar. Ubus pila sadya long na din ha mga manusia amin halom sin sakit, halom sin kalamahan, in sila yaun namuhyanan sambil tiyahunan. Atin niya maka nato pangadyan hakabtangan Imam Syafi'i rahimahullah, in kamatay di niya pagpiun sibu uda in ikaw yan makasay, sibu uda in ikaw yan halom sin sakit. Basta kaw dagpakan sing kamatay di niya kaw pagpiun. In kamatay, bangkaw datungan ato akan dumatong ning pagtagon ajar sin ikaw, tantutud mapatay ikaw. Nadihay ni umat bariman. Sambil sagpili ni katuan. Seven. 7. Bali pa 7 lang taon mundong na. Na last na mo sabbuton amin kabtangan hi Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ang kanim manusia sarang nila tuddi gaan-gaanon in halom simpakakubulan. Sabab aun din ha mga ba'dun nas umyan sila marayo pa kulong ni mapatay. Marayo pa kulong ni mabugtang na. Wala nila kaingatan in kahalan sing kamatay bukun maluhay. Bukun sa kawala-wala in kamatay pagpatay mo wayrun na. Bangkaw mapatay buhiun kaw sinallahu ta'ala magbalik ampakaw hisabun, ampakaw tungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong hi Ali radiyallahu an hambuk adlaw, nakalaway siya iban si mga panayaban niya matun pakakubulan. Pagkatto niya pakakubulan, ampa siya himundong timindog. Pagtindog niya, ampa siya imiyan. Iyan niya, tiyawag niya mga tao kubul. Pagtag niya ampa sa imiyan, long niya, inna buyutakum qad sakanaha ghairakum. Wa inna amwalakum qad iqtasamaha ghairakum. Aw abanaakum. Wa inna zawjatakum qad tazawwajna ghairakum. Amin masakit. Ampalong Ali radhiyallahu an, hadha khabaru ma indana. Pag yan niya hakabtangan yun ampa sa minig. Pag niya ampa niya iyalup in mga panaiban niya ampa sa imiyan. In iyan niya mga panaiban niya long niya, law sya Allah an yatakallamu la ilaha illallah. Na long hiyali radiyallahu an pa mga tao kakubulan niya long niya, inna buyutakum sabunnal tud ing kabaybayan sing kamu. Amin piyagtuyuan niyo na hinang sabab naligap kamu hapag ibadatan hapag taatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qad sakanaha ghairakum. Piyagbaybayan na dugaing din kaniyo. Piyagbaybayan na dugaing din kaniyo. Wa inna amwalakum sabunna tudim mga kaatan sing kamu. Qad iqtasamaha awladakum. Piyagbahagian na sim mga kaanakan sing kamu. Imasakit amuin imiyan pakaw long niya, wa inna zawjatakum qad tazawwajna ghairakum. Sabun natut ing kaasawahan niyo nagbana na dugaing din kaniyo. Din sin hawak to kamo nagagad in yan niya kay murang ayaw ko mag-asawa dugaing. Yung problema pagpatay mo nagbana na to siya. Amin yung masakit. Na dihay ni umat bariman doon man nagbana to dugaing din kay mo long hiyali radiyallahu an amo yanin suy-suy kamu. Amo yan imbayta di kamu. Ampa sa minig, ampa niya beta ni mga panayaban niya, long niya mga panayaban niya, bangsad jalong niya nag-idin. Nanuguti na Allah Ta'ala simpabissarahun sila, in ianun nila wayrun na dugaing bot malingkan in la ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. At niya magad sila bang uning kabayan sin kalima la ilaha illallah, iban hapamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in kahupon ng mga umat bariman, wayrun sa niya, in magpamaymayan kaw, in magpatod ko si mga alta mo,
in mag-asawa ka sa bang man ini di mahinang sabab, ikaligap mo hapagtaatan hapagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpasan dito mura-murahan, bang man long ta pagbarakatun kato taniyo haduman ini iban na sinlong ta bang aun den ha mga nakaanato pangadyan, mura-murahan, inyaon din ha mga hidayat taupik kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sopa maun din ha mga kaptangan na mo wala na nagamo, inyaon din ha mga kakulangan sin panghatisin kami, di na sabab yato hitukbar na mo in kawasa ha kanpa Tuan Muhammad Zakaria hafizahullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.